umujyi wa Uvira utangiye kuzamo imyivugutanyo hagati y'ingabo z'aba FDLR ndetse na FARDC. na update zibiri kuba ndetse n'ibigezweho kuri uyu wa Mungu ku igerekerezo rya 22 ntwarante 2026 ni imirwano ikomeje gufata indi ntera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo, aho ingabo za leta zizwi nka FARDC zikomeje ibikorwa bya gisirikare bigamije gusenya no gusubiza inyuma umutwe wa AFC mu duce twa Minembwe n'ahandi hatandukanye. Amakore guturuka muri undercover zihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse na roko infoma ziri muri ibi bice aremeza ko imirwano iri kubera ahangaha igaragaza ko FARDC yatangije offensive operation iremereye irimo gukoresha air strikes, ibitero byo mu kirere, bari gukoreshamo za drone ndetse na za kajugujugu, artillery bombardments, ibisasu bya rutura biri kwibasira ibirindiro byatwirwaneho ground asar unity, imitwe y'ingabo zo ku butaka zigizwe n'abakomando kabariwe ndetse n'ingabo zidasanzwe za special force. Ibi ni ibikorwa byibanze cyane mu misozi yitwa Gakenke, Karingi ndetse no mu nkengero za centre ya Minembwe, aho bivugwa kandi binemezwa ko AFC M23 ifite defensive position zikomeye zirimo trench, observation post, forward operating bases. FARDC kandi irimo kugerageza gukata imirongo y'itumanaho ikoreshwa na M23 kugira ngo babashe gukuraho ibijyanye no guhererekanya amakuru hagati y'intwazangabo ndetse n'abari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ku ruhande rwa AFC amakuru agaragaza ko iri huriro ryashyize mu bikorwa counter attacks, ibitero byo kwihimura ku birindiro bya FARDC, bari gukoresha kandi mobile warfare tactics, bari gukwirakwiza abarwanyi mu duce dutandukanye mu rwego rwo kwirinda kwibasirwa n'ibitero byo mu kirere. Nubwo bimeze gutya ariko hari ibimenyetso by'uko bamwe mu barwanyi ba AFC batangiye guhunga no gutatana, ibizwi nka disorganized retreat, bitewe n'igitutu cya gisirikare kiri kugenda kigaragara muri ibi bice. Iyi ni imirwano iri kurangwa cyane n'ikoreshwa rya unmanned aerial vehicles zizwi nka drone zikoreshwa muri intelligence, surveillance and reconnaissance. Hari kandi gutahura aho umwanzi aherereye, target acquisition no kugaba ibitero byihuse, precision strike. AFC irashinja FARDC gukoresha izi drone mu bice bituwe n'abasivili, bikaba rero byatumye habaho casualties nyinshi mu baturage cyangwa se casualty, internal displacement, gunga ko abaturage ndetse n'ibyo bise destruction of civilian infrastructure, kwangirika kw'ibikorwa bya gisivili. Ku ruhande rwa FARDC yo irashimangira ko ibitero bigamije gusa neutralization ya M23 na MLDP mu bice bitandukanye bya Sud Kivu. Amakuru ahari biragaragara ku rwego rwa tactical situation ko FARDC ifite momentum cyangwa imbaraga zo kugaba ibitero, kandi ko ifata uduce tumwe na tumwe twari dufitwe na M23 nk'utw'ingenzi igomba kugenzura. Hari kandi kongera troops deployment n'ibikoresho bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Kuko rero bisanzwe muri iyi ntambara abaturage benshi bakomeje kugira ibyago bikomeye. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Roko Infoma wacu Safari, ugiye kutubwira ibijyanye na situation yigezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, turagira ngo dushusho y'urugamba bihagaze gute kugeza ubu? Wenda turabera hano mu gace ka Gakenke, aho ubona yuko ihuriro rya FARDC ryatangiye kwataka uduce twa Karingi ndetse na Minembwe. Bigaragaza ko ari uburyo bwo kugira ngo barebere uburyo ki hamwe kwirukana ihuriro rya AFC M23 muri utu duce, ndetse ibi guterwa n'ikibazo gikomeye cyo kuba hariho kuba bavuga ko ihuriro rya M23 riri kwifashisha kino duce mu gukora deployment, ndetse bivuga ko bashaka kuba barimo berekeza muri biriya bice byerekeza Karemu ndetse na za Katanga, ku mpamvu zikomeye ndetse bitewe n'uyu mutwe wamaze gufungwayo, ugaragaza yuko ushaka gukorana bya hafi
n'iri huriro rya MRDP twirwaneho abenshi bavugaga ko ari 23 ariko biravugwa ko uno mutwe wa le mouvement de Baka cyangwa pour la libération du Congo MZKC ushobora kuba ari abahungu ba MRDP twirwaneho ndetse mu minsi yashize abo bafatiwe mu bice bya Fizi byavugaga ko aribo basa nkaho bari bagiye gushaka amakuru bigaragaza ko n'ubundi FARDC ikomeje gushaka buryo ki yafata bino bice igafunga zirangira kuko bavuga ko bashaka kuba baca muri zirangira bakaba bakwerekeza muri buriya buryo ndetse ubona yuko byateye ikibazo gikomeye cyane akaba niyo mpamvu ubona muri ibi bice bya Mikenke bya Gakenke na Karingi na Minembwe muri makeya ariyo mpamvu ubona ko bitasa nkaho biri korohera aba AFC guhangana n'ibi bitero by'amadrone. Ni mu gihe kandi mu mujyi rwagati wa Uvira hari n'iburubutsanyo ya FDLR na FARDC bitewe n'uko FDLR yavumbuye umugambi wa FARDC wo kuba bivugwa ko ushobora kuba bagambaniye iyi FDLR bitewe n'uburyo ki ku mirongo y'imbere y'urugamba ariwe ari kugenda bahasiga ubuzima ndetse bikaba bivugwa ko ndetse nyuma y'uko ino modoka iherutse gufatirwa muri uno mujyi wa Uvira ubwo ni ku munsi w'ejo bivugwa ko ishaka yarazanye ikoranabuhanga bakaba banakurikiye n'ikirere cy'ahangaha muri Uvira bigaragaza yuko hajemo imivurungutsanyo bitewe n'uko FARDC bivuga ko ishobora kuba yagambaniye aba FDLR. Ibi byo kugambana ntabwo ari ibintu bisa nkaho bisanzwe cyangwa bidasanzwe nako bitewe n'uko n'ingabo za Angola n'ingabo za TPDF uzi ko habaye mubiri hakaba inama y'igitaraganya yabereye Ibaraka bavuga ko FARDC bakunze kugambanira abantu basirikare bari baraje gufasha iri huriro rya FARDC nyine mu bigendanye n'imirwanire n'iki no ku mirongo y'imbere y'urugamba. Umutekano rero urasa naho ugeramijwe rugamba cyane cyane biri kwibanda muri ibi bice bya Mikenke ndetse na hano za Karingi na hano Minembwe ndetse na hano muri ino misozi hari kumvikanamo urusaku rw'imbunda ntoya. Biragaragara yuko hakiriho kwigana bikomeye cyane kugira ngo barebere hamwe ahandi havumbutse imirwano ni werekeza Ikaremi. Bivugwa yuko ari abarwanyi bano bo muri uno mutwe batangiye kwerekeza muri ibi bice nyine baboroka abasirikare baba boherezwa muri biriya bice cyangwa abava muri biriya bice. Bivugwa yuko hari n'imodoka bateze ambushi yari igiye kwambuka ije gutanga umusaza muri ibi bice bya zone ya Uvira babashije gushyira hasi. Ibi byatumye ihuriro rya FARDC rikomeza kugira ikibazo cyane ubona yuko bisa nkaho bagiye mu myiteguro ndetse no kwiga urugamba bitewe n'uyu mutwe ukomeje kugenda ubazengereza muri ibi bice kandi ubona yuko watangiye gusa nk'usatira bino bice bya Fizi. Yego mu bigaragara rero urabona ko ari ikintu cyateje impagarara ndetse ukabona yuko habayeho gusa nkaho bakora inama y'igitaraganya muri iki gitondo nibwo yatangiye. Byatumye habaho n'ubundi kuba uyu mutwe waje barimo bawigira inyigo bigiye gutuma ibisa nk'ibyavansa urugamba. Urabona ko iri huriro rya FARDC n'abaSDN bari bafite gahunda yo kwerekeza Bukavu kandi byari ibintu byoroshye kuko bari bamaze kubona inzira kandi ubona yuko intwaro bari bazizanye. Urabona ko bisa nkaho bigiye gutuma bibadekuraja mu kuba bakwerekeza Bukavu bagasubira inyuma bakabanza kujya guhangana n'uyu mutwe ukomeje kugenda ubakoreraho ubigiriza nkana ufunga inzira zisa nkaho ziva Ikaremi. Urumva deployment ntabwo zikorwa neza nimba bamaze gufata imodoka zabo zigera muri ebyiri. Urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva ko bari guhangana n'ibitero biturutse inyuma ndetse n'ibituruka imbere. Cyeshinzwe na pande ntabwo ariko n'ugendekera ariko urabona yuko ibi kugenda akugera ku bikorwa bigiye bitandukanye ndetse
bigenda binagaragaza yuko babishyizemo imbaraga bitakoroheye ihuriro rya M23. ku zindi akisi muri ako gace ho bihagaze gute? aha ni route nationale 5 ikomeje kuba irimbukiro nyuma y'uko bamaze kuhafunga. Ibitero bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice n'ubundi bya za Runingu na Kiba. Ubona yuko ingabo z'aba FPNB zisa nkaho noneho bohereje zisa nkaho yazitinye ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko birasa nkaho bari kureba n'ingwe hano kuri Plaine de Ruzizi, bitewe n'uko ku munsi w'ejo hari igikorwa cyabaye cyo kurasa ingabo za Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa ba FARDC bake harimo n'abacancuguru, aho babarasheho bikomeye bitewe n'uko basaga nk'abasatira ibintu bya AFC M23. Ariko kuri Plaine de Ruzizi ni mu kibaya cyo hasi, ubwo ni umukandara wo hasi, hari ingabo z'abarundi nk'uko operasiyo zikomeje kugenda zitegurwa. Ubu bari kugenda bategura abasirikare bagiye batandukanye, noneho ntabwo bakigerera mu kavuyo. Nimba ari aba FDLB barabashyira ukwabo, nimba ari abangora bari kubashyira ukwabo, niba ari abati TPDF bari kubashyira ukwabo. Bigaragaza impinduka zabaye muri ino Kivu mu nama yabaye ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo, yigaga ku buryo bagiye kujya bagaba ibitero, ndetse ama-akisi akajya agira bamwe mu basirikare bagiye batandukanye kugira ngo bagabe ibitero, hatazamo ikintu cy'urwikekwe noneho kugira ngo baze kugira uwo babibaza, kuko urumva nimba ari ingabo za Angola zabaga zifite komanda wazo, FDLB zifite komanda wazo, FARDC zifite komanda wazo, Wazalendo zifite komanda wazo, TPDF zifite komanda wazo, noneho bigasa nkaho niba akajagari bitewe n'uko urumva nta bari bazi ibi byagenze gute, kuko hajyaga haza kwisubiranamo bakavuga ati FDLB basaze ko habayeho uburangare, ugasanga kwisubiranamo rero niko kwatumaga ngira ngo batagera ku ntsinzi ihamye. Ariko urabona yuko byakosowe, bigaragaza yuko FDLB yazanye abakomando karundura, bitewe n'uko iri huriro rya M23 bisa nkaho abenshi batangiye kuvuga aho muri ibi bice ko hashobora kuba hariho gutinyana gukomeye, kuko ubona yuko bakireba n'ingwe saha nini ko tiwakihagaze, urabona ko bakireba n'ingwe bitewe n'uko basa nk'abegeranye, ariko nta n'umwe ari wafata umwanzuro wo kuba yarasaha ukundi. Ariko urabona yuko aba FPNB basa nkaho baje mu isura nshya bitandukanye n'uko mu minsi yashize bari bavasagura urugamba, nk'abitonze bafite nkaho bategereje umunota wa nyuma kugira ngo babe bagaze igitero ku ihuriro rya AFC M23. Ku bijyanye na deployment y'abarundi ho update zari ni izihe? Ndakubwira yuko aba FDLB noneho bitari muri bya bindi by'imikino, bazanye ingabo nyinshi kandi noneho z'abasipesho force zitandukanye, n'uburyo bajyaga bazana abasirikare bagwirirana b'imbonerakure, kuko imbonerakure ziracyari mu myitozo, bari kuzitoza mu ishyamba hano rya Kibira, niho bari kwitoreza. Bazanye abasipesho force deployment zirahari, ndetse ubona yuko zimeze neza hano kuri Plaine de Ruzizi kuri n'umukandara wazo, ndetse nizo ziri no kurinda n'umupaka wa Kazindiga, bitewe n'uko bafite ubwoba yuko hazamo gahunda zo kuba hajya hambuka bamwe mu barwanya iri huriro rya FARDC cyangwa abashaka kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa ko Red Tabara yamaze kuba yakwihuza na AFC M23, niko bavuga. Nta makuru hamwe nari nagire ko mu bikomeje kugenda bivugwa binagaragara muri ibi bice tuherereyemo, bivugwa ko n'ubundi leta bashaka kuba yarinze kuri AFC M23 cyangwa MFDP irwaneho ku buryo bukomeye, ndetse ubona yuko byatumye leta y'u Burundi yongera ubutasi bukomeye, ndetse n'abasirikare bakomeye kugira ngo hatazagira umwanzi winjira ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi.
yego reka utujyane none no mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru naho tubwire situwasiyo ho bihagaze gute kugeza ubu. Situwasiyo ihagaze ni impinduka zikomeye cyane zakozwe na Sultan Makenga, aho yahinduye umuvuno akaba yazanye deployment mu mujyi wa Goma, ndetse bisa nkaho abantu bari batangiye ko hatari ku bundi ni gute umuntu yizera ko yafashe igice agashyiramo abasirikare bagwirirana. iyo mvuze abasirikare bagwirirana n'abasirikare basa nkaho baba badafite imyitozo ihambaye, kuko buriya abasirikare baratandukanye. Magingo yazanye aba special force baherutse gupasinga, bari gukontorora umujyi bidasubirwaho nyuma y'uko bakomeje kugenda n'ubundi bakora ibikorwa byo gusaka mu ngo zigiye zitandukanye, ndetse ubona ko hari umusaruro uri gutanga ko mu ngo 50 basatse ingo 15 basangamo intwaro, ndetse hari n'igihe banasangamo n'umwanzi. Bigaragaza ko uno mujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo, uretse no mu nkengero ni mu bice byose iri huriro rya AFC bafashe basa nkaho bari kumwe n'umwanzi. Bikaba byatangajwe cyangwa byemejwe ko hano mu mujyi wa Goma cyane hari aba special force biyambuye imyambaro mu gufatwa k'umujyi wa Goma. Bari bamaze iminsi n'ubundi bategura ama operasiyo, batanga uko situwasiyo ihagaze, bafashijwe na FARDC bari bakikoramo. urumva kumara umwaka wose abenshi babaye abaturage, abenshi barasanzwe. urumva bafite amakuru y'uko AFC ikora, akaba ari nayo mpamvu ubona byagiye bica intege ihuriro rya AFC bikababera imbogamizi. ubutasi rero bwa Antoine Tshisekedi bwiyongera ku butasi bukomeye cyane bw'umugore we yashoye mu bagore bakora iby'ubwiza ndetse n'abacuruza utubari. ubona yuko iri huriro ryose bisa nkaho ryari ryarahagurukiwe, ariko nakubwira yuko sahishi hari imirwano mu bice byo muri park. ubona yuko bagabye mu gitero, barimo sharing, abenshi bari bwumve intambara cyangwa bari bwumve urusaku rw'amasasu aremereye, bitewe n'uko ari imbunda nini ziri kurasamo, kuko ihuriro rya FPR rishobora kuba ryakohereza abasirikare bayo b'ubutaka ngo bajya muri iri shyamba, kuko nta n'umwe wagaruka bitewe n'imbaraga n'ubwenge bwo kurasanira mu mashyamba iri huriro rya FARDC bagira ku rwego rwo hejuru. rero umujyi wa Goma wo ntabwo wavuga ko utekanye, kuko nubwo turi kuvugana ubu dushaka ko turi kuvugana, ariko uruhande rwanjye hari biri kuhabera. ni nayo mpamvu hari ibintu bizajya bitungurana, ndetse tukimara kuvugana mu kandi kanya mbe muhamagaye mubwira nti aka gace kanaka birahindutse, kubera yuko yamaze gutangwa na bamwe mu basirikare b'ihuriro rya FARDC. ibi ngabi urabizi neza yuko ariko bijya bibaho mu rwego rwa gisirikare. isaha ku isaha ubona yuko hari igihinduka, kandi kihita gihindukanye imbaraga. nuko rero situwasiyo ihagaze, umutekano ni mukeya nubwo wongereye abasirikare, ariko urabona yuko hari urwikekwe rukomeye. isaha ku isaha urumva ko hari ikintu cyahinduka, natwe niyo mpamvu tubabaye kugira ngo tujye tumenya amakuru ku gihe kandi tujye tuyabahereza bidatinze bwana munyamakuru. yego ku bijyanye n'ibyo nakita ko ari urujya n'uruza, mu gihe wenda umutekano wa Goma navuga ko winjiye mu buryo butari bwiza, haba hari izindi ngamba zafashwe ku bijyanye n'urujya n'uruza? urujya n'uruza wenda hakagira abantu babuzwa kugira aho binjira mu rwego rwo kugira ngo umwanzi atabinjirana, nka kuriya twabonye FARDC yafunze umuhanda Uvira Bukavu. urujya n'uruza mu mujyi bw'uyu ntabwo waruhagarika, kuko uyu ni umujyi ndavuga mu nkengero z'umujyi. mu nkengero z'umujyi ikiri gukorwa n'ubundi, hari benshi bari kugenda bafatwa bitewe n'uburyo wenda ku bintu by'ibyangombwa baba batanze bidasobanutse. ni operasiyo imaze igihe, ubona yuko abenshi bamaze kugenda babarobanura, ariko nyine urujya n'uruza rwo
mu masaha y'ijoro ubundi byajyaga bibaho ugasanga urujya n'uruza rugeze mu ma saa tatu saa yine, ariko nakubwira ko mu masaha y'umugoroba guhera saa 12 mu marembo y'umujyi nta muntu ugipfa kwinjiramo ko yiboneye, igaragaza yuko n'ubundi urwikekwe bafashe cyangwa babonye hari ikintu gifatika bisa nk'aho cyabafashije ku rwego rwo hejuru, kandi ubona yuko bagigerageza gukubira bidasubirwa, ariko bisa nk'ibintu byabagoye bitewe n'uko izi karitsiye zegereye umujyi wa Goma ni abaturage, ni abantu bahatuye, abahoza rero ni abantu baba muri ibyo bice, bisa nk'aho biba bigoranye. niyo mpamvu muzajya mwumva amavombe cyangwa ibintu byahindutse bitewe n'uko bamwe mu batu ntabwo wakwirukana umuturage uhazwi, ndetse harimo n'abayobozi b'abawazarendo kandi bayoboye n'urugero nk'amasheferi, ariko ugasanga bafite abana babo bibera muri bawazarendo, kandi urumva ko atamutanga kubera yuko leta y'Kinshasa mu bintu yashoye ikintu bita amafaranga. Urumva rero ni uburyo bari gukoresha, ndetse hakaba hari amakuru nakiriye yuko na leta niba twahita leta AFC nabo batangiye gushora amafaranga mu gufasha bamwe mu bayobozi ndetse n'abaturage kugira ngo bajye batangira amakuru ku gihe. ubwo urumva rero hari icyo wenda biri butange cyangwa hari icyo biri bubyare bitewe n'uburyo ki ibiro rya Fire Security gahunda yo gufata umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu ku ikubitiro. Izi ni plani zabo, kandi isaha ku isaha hari igihe mwakumva ibintu byahindutse cyane. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire wowe dukurikiye bwa mbere, ushyonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.